تماشاوانی خالی تیوی دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش به ایوارا و بخیر رمضان و پیروز به پشتی فتارا خو وکر اجیب ور نها امی بچکی لمجار خوی روژا و کرد و روژا و سوری و روژ لطنابی گهدار بکن پاربه بکن بنرخینن و قحوة خوشی امی بهفره بخون فرمو دری از دست بمجارای کمین بکم اتخوازم گلی ما ای با کره کردستانی تی بگیجن که او هر سن آلین لگل هف لپشت ما آلا کردستانی و آلا سوریه و آلا آسوری سوریانیایی آلا نتوی نتویا آسوری سریانیایی دبکو هناك آبوچی ولو هيرس بن ولو بوان تعلبه يانجي هناك قرتيا بكن بيجن افشاله اف آلا سوريا تدبشت خواه وخو بكن كردستاني اف آبوچی کو شر آلا كردستاني دكرن كردايتيا وان خاشو اگر كردايتي الجمال هده تحمل كردايتيا وان جا آلا كردستاني رتنبو نکارن ورن بحث بکن بیجن چما تا آلا سوری دایه پشتخواه اجا چاوی وان بار ند بو جارنا دگوت ان آلا کردستان جیش پشتخوارات نهم هناك آل زیده کرن ما آلا کردستان و آلا سوری و آلا تفگرا آسوری سریانی یا جی آلا نتوی یا نتویا آسوری سریانی لگل حف من پشتخواه دانی آلا سوری جبر کو آلا کمارا سوری اویانها آلا کمارا سوری از جی بشکم جو روژاوا از حملاتی روژاوای کردستانی میں روژاوای کردستانی بشکه جو سوری پشتر دنیا هاد گو هرتن آلا کی تایبت روژاوای کردستانی چی ببه حلبت اوی جهه آلا روژاوای کردستانی آلا گلی کرد لروژاوای کردستانی ویلوی داریم حتی نها تشتکلو چنهی لو ما از پیویستی بینم کو آلا کمارا سوری او نه آلا حرکت کی سیاسی آلا کمارا سوری مظلوم عبدی دانی پشتخوا پشتی مظلوم عبدی مدانی پشتی قصده و ریوبری آپوچی و لروژاوای کردستانی نوکا من آلا کمارا سوری دانی پشتخواه یعنی یکی حوال قصده حوال پیده حوال آپوچیا زمان خود ریج بکه حقی ویتنه بره هر زمان خود سرکرده یا خود دریج بکه او چند ماه او زیدتری دمه و نیف قناغا دمه سیمها رجوع سوری کد ما اف آلاهانه نوکانی دانی پشتی پیاده و قصده و همو آلین در دور به آلاهانی دن برزانی جنی کارن یعنی رخنه بکن جبر کو اگر نها سردانکی چه ببه دنابرا برپرسین سوریه ل کردستان عراقی لهولیرا پایتخت حلبت وی آلاهانه جی لپشت سرکرده یا کردستان عراقی وکی ریز جبو دولت سوری جبو گلی سوری هر وها آسوری سریانی جی از وکی کس اجوان حزدکم یعنی وکی نتواجی اجوان حزدکم سر آساتا کسی اجوان حزدکم از پشتگیریا مافی وانجی دیکم از پشتگیریا دوزا وانجی دیکم چوا کو پشتگیریا مش دوزا گلی کرد رهیه چوا کو پشتگیریا مش گلی فلسطین جی رهیه همو کسین یان گلین مافی وانتین بن پیکرن تی واندا کرن اوی ملت نشتاقه ببینه
اوی من وکی پشتگرش خوره ببینه جبو اف مثلا هانه لگل و لجم و زلال به پیوستی بوان چند گوتنی هان هبو بوان رابکرن بوان شروع بکرنی هان هبو که اجواره بیجم دا ون ویم جاره ویم مسئله دی بگیجن و ناس بکن کسک جمر نه کومنت آنه نفسین یعنی اف چه آله و تا چما دانیو و اف آلا نظام کی اف آلا دناوا دنیای تبیده اف آلا گلی سوریه کمارا سوریه نها ولوی لنتوين يكوي ولوي لأمريكا ولوي ليكتي أوروبا لحمو سرانسري دنيا إنها أبعالا سوريا إيكو تي بمرد آخفت بيجي أفشا آله چما تفي آله هلداي بره هر هادفه و PKK و أبوچين باكور و إقناع بك كو صورة فوتوي مصطفى كمال آتاتورك و آلا دولة آتاتورك ج پارتی و میتینگی خو درینن و بره سوند نخون لسر شرف و ناموس خو د پارلمانتویا ترکی کو دولت ترکی بپاریزن آلا ترکی بپاریزن و پرنسیبین کمالیزم بپاریزن یعنی آپوچیه کی زمان خود درێژ بکە بەرە زمانی خۆ هەر سەر هەواڵی خۆ درێژ بکە هاتێم کرن باش ئەم دەست بە مژارە خۆیان یەکەمین بکە تماشاوان هێژا سەرۆکێ کۆمەڵە سووری ئەحمەد ئەلشەرع و سەرۆکێ هێزن سووریا دەموکراتیک قەسەدە هەسەدە برێز مەزلوم عەبدی بەهەورێ ئیرۆ دەهێ ئادارێ 2025 گیهاشتن پەیمانێکی بەهەورە vê peymanehanê mor kirin. Ev peymanehan di nava Ereba de bi xweşbînî, bi geşbînî, bi kêf û şahî hat pêşwazîkirin lê di nava Kurda de Kurdên Rojava piranî aliyê PKK netêde lê aliyê din ûlo bi dilsarî bi vecineqandin û biçek bi xemgînî pêşwazî kirin. Ez wek hoşeng ez li gel aştiyê me, ez li ger diyalogê me, ez li ger çareseriyên demokratîk im. Ez ji vê peymanehanê razî min na wekî kes. Ev mafê Kurda na. Mafê Kurda wekî gel ne ev e. Yani ez berî ku ji wer xalê wê bijimêrim çi yê naveroka vê peymanehanê li gorî teksta wê erebî zê hewl bidim wergerînim zimanê Kurdî lê ez piştgiriya wê dikirim ez piştgiriya vê peymanehanê dikim wekî gavekî ji bo çareseriyê wekî gavekî ji bo yanî mere rewşekî aram rewşekî aştî di hundirê Sûriyeyê de jêrê damezrîne gavekî baş. Gavekî baş. Ez lê mafê minî rexne heye, mafê minî ku ez her du aliya rexne bikim, aliyê Ehmedulşerع, aliyê Mazlum Abdî
آلیه قصده و آلیه دست داریا سوری او مافی منه از این مافی هانه ده پاريزم کو نهاجی و سبجی اتوان هر دو آلیه هانه رخنه بکم کو نها ایدی دبن آلیه نمان ده آلی اگر اف پیمان بچه سری هر دو آلی دبن آلیه دبن دست داریا سوری يعني قصدي و أحمد الشرع دقيجن هفدود هندري بيدا سلالداريه ده دبن يك آلي چل سوري چه دبه برپرسياريا قصديج نها كومكوجين ل لاتقية لطرطوس پارسگهن كو علوي لده بريوه پیمانا هاني پیک به اف كومكوجي چه بو برپرسيارين قصدي چه ده تنه لجنها پیوده اگر کمکشی چه ببین دیمه کی چه برپرسیاریه تیل سر ملی احمد الشرح هر وها تیل سر ملی مظلوم عبدی يعني از من پیروز کر يعني مگو چتکی باشه پیروز به جسوری ره پیروز به هر دو آلیار بره بچکی خلق کیف خوش بن از ناخوازم کیف وان خراب کم دروژن پیش دم دیسا وگرن رخنین خوا بهور بینی به زلالی خال بخال گوتن بگوتن امی بنرخینن شروع بکن و رخنجی بکن نهاولو بشیوه کیش بکن آگادار بن چن ناوروکا به پیمانه هانه چته دیل گوری آلین اوفیسا سرو کوماریا سوری اشکره کریه دبیجه جیوینکی دی نابرا سرو کومار احمد الشرع و برز مظلوم عبدی در روژا دشنبه ده ماها آداره ده 1025 پیک خات و دوی جیوینی ده لسر وی پیمانه امضا کرن خالن وی پیمانه اون یک پاراستنا مافی همو سوریان کو بشداری پیواجویا سیاسی ببن و همو سازین دولتی ده بشدار بن نه لگوری يعني نجاد أخوة يانجين لتويا أخوة لغوري كارين أخوة لغوري تكنوقراط يعني كي جانواري ده يعني بروفيسيونال بن لغوري وي لغوري كارين وزانين أخوة ده كارن ريل بشي حمو كسي بگريه حمو سوري كرد وعرب يعني نكو تو كرد خو بده عالي تو بروفيسور بيجي خو بده عالي وتا عرب بده شفان بده قوان بده كرم بك نه يعني تو جداهي دواري بشدار بوينا بيواشويا سياسي و آواكرنا سازيان دولتي ده ريل بيشيا تكسي تنبه بيتول سر تكسي تنبه اويك دو جواكا كرد جواكا كي عسيله و بشكل جواكا سوري وش دولتا سوري دولتا سوري ما في جواكي دو پاريز ما في همولاتي وما في جواكا هاني دو دستورا سوري دو سر آستا دستوري دو پاريز اريد آلية نزلاله يعني افخالا هاني نزلاله از نخوازم پرتكم شروعيات بقي ولو بمجي بمورا نزل علي يعني نتني نزل علي قلي كرد السوري كرد وكي قلن نجواكا كرد يعني وقتي تبيجي جواكا كرد جداي كنت بيجي قلي كرد لما تبيجي قلي كرد ما في قلي كرد اي چارانوسي لغوري زاغونا ناب نتوي لگوری پیمانا مافی مروفانا توین یک بوی مافین چارانوسی فدراسیون اوتونوم گلک بابتن دوی واری هی دما تو کرد وکی گل بدن ناس کرن لی تو کرد وکی جواک بدن ناس کرن دیمه کی تو ماف تو ناسنامه
کردا ناسنامه گلی کرد تجه تنازل دکه دما توش ناسنامه جی هبون جی گرسه گل آد يعني گل تید تنه از دبیشم گل او دبیجه جواکا کرد لده تشتكي ولو هبه ديمكي تج ما في كرداجي تعويز دكت تنازل دكو وافخال جولو بشكي بمشو بمورانا خالا سسيا آگربست لسر سرانسري سوریه دبی وره راوستاندن دناف ده شرو پفچونن ل بنداوا تشرینه دبی شرواره راوستاندن جا آلیه هیزن ده سلاداریه و آلیه قصده دبی شر نمینه همو سازی مدنی و عسکری لباکر و حالات سوری دوی تبلی دولتا سوری ببن به درین سینور فروکخانه قامشلو دورین پترولی و دورین گازی همو رادستی حکومتا شامی ببه اف خال چارایی خالا پینجا همو کسین پنابرین سوری دبی وگرن باجاری خو و گندواری خو و دبی دولت وی مسئلهانی بپاریزه نای بناف کرن کو مثلا کرد عرب خلکین عفرینی دبی همو پنابرین سوری دبی وگرن مالی خو گندی خو و مسوگری و گارانتوری وی وگرا هانی وگرا پنابرا دولتا سوریه اوجی چو پنج خالا ششا دولتا سوری دوی پیشتگیری جبو دولتا سوری هبه شعالیه قصدی هلبت همو هیزا شعالیه قصدی پیشتگیری دولتا سوری دواره تیکوشینا لهمبری رژیما اسد و برماین رژیما اسد و همو مترسين كو يعني خطرية ومترسي لسر أولكارية سوري چيدك ولسر يكبارية عرض سوري چيدك پشتگیری دولت سوری دوی واره هانه ده اف خارجی گریدای کی گریدای قصد کو قصد پشتگر به جه دولت سوری دوان واره هانه ده خالا هفتا همو کسین لدجدرگتنا او بانگن پرچبونه کد خوازن سوری پرچه بکن و او شیوه خطابا نجات پرست و نتوه پرست و کین پرست لدجی همو آلیان دبی دولت جی و دبی قصده جی لدج درکوه یعنی خطابا کین پرست آل و نجات پرست آل همبری عربا و خطابا کین پرست و نجات پرست آل لدجی کردا هر دو آلی دولت سوری و قصده لدج درکوه کیش آلیه وان یعنی آلیه قصده ایریشی عربا بکن زمان خوال همبری عربا درش بکن دبی مظلوم عبدی بی بگروی ویتیخ لی پرسینه و چاره سریک جر ببینه هر وها لسر آلیه سوری جی آلیه دولتا سوری جی خالا کی دنجی خالا حشتا کمیتین کجبو و پیمان آهانه بجه به گرک کاری خواه بجه بینن داوی لی بینن بری که اف سالهانه 1025 به داوی به اف پیمانا و کدنا برا هر دو آلیا پیک هاتیه دبی خالن و تشتن سر هاتن الهف کرن بری 1025 به جهبه یعنی ام در باسی 1026 ببن تشتک ناوی و قصده نمینه
تشتك ناوي خوسرية ديمقراطيك نمينة همو تولي دولتا سوري ببن تولي ارتشا سوري ببن تولي دولتا سوري ببن مظلوم عبدي سروكي هيزن سوريا ديمقراطيك امزاوي وأحمد الشرع سروكي كومارا عرب آسوري أبو نافروكا بيماني وك مقوتي وأب بيمانا هاني أب الهفهاتنا هاني اشتكي باش اشتكي أريني قابك مرد كار لسر آوابك باش بو يعني بسري خوشون قصد بسري خوشو يعني نها أنا كسا تحمل برپرسیاریا و پیمانا هانی ناک تنازل تیده تعویز تیده هما هندی کمایی تسلیم بوینها هندی کمایی مره بیجو چونو خو لگوری خالی اشکره بوی و امزای وان لبنیه هندی کمایی که مره ناوی بکر تسلیم بوین نه تسلیم بوین هندی کمایی خو تسلیم بوین ev aliyekî li gorî me eger eşê nerazîm yanî lê ev peymana hanê a Qesedê a poçiyên Bakur wilo ku agir ketibû wan ka Mazlûm Ebdî wê çi bike ka wê PKK li Sûrî çawa bike. Peymana Mazlûm Ebdî li gel Şamê bi hezar qatî bi peymana ji a apo li gel Mîtê çêtir e. Çima çêtir ji ber ku niha Mazlûm Ebdî kêm zêde Qesede tevlî artêşa Sûrî bike ji şervanê xwe re ji berpirsê xwe re cih dibîne wekî û rutbe û subay û serbaz û yani û leşker û dibe ku bi rastî General Mazlûm Ebdî bibe general de artêşa Sûrî de. Ev yek Mazlûm Ebdî hevalê xwe parast ku nakevin zindana nakevin hebsa parastî û bi pêşwazî û bi geşbînî niha Ereb ji ber ku ji bo berjewendiyê Ereba bêtir têde yî ji berjewendiyê Kurdan lewma kêfxweş in. Ereb çawa jî difikirin dibêjin me çavê Kurda tirsan me komkujî li niha wilo ji xwe şirove bikin me komkujî li Latxiyê li Tartûs çêkir li dijî Elewiya Kurd tirsiyan çû ecele bilez teslîm bûn nayê wilo şirove bikin yanî. Ev peyman ji a apo çêtir e ji ber ku çarenûsa Cemîlbayê ku Murad Qaraîlan û endamên PKK nediyar e. Erdogan û berpirsê Ibrahîm Kalin û Hakan Fîdan tu soz ti tiştek nedane Kurda. Eviya serokê Komara Sûrî hatiye bi îmze û resmî û pêşiya xelkê û bi navê Komara Sûrî ev mora xwe dayî û Kurda amê naz bikin û reforma çê bikin û dem yani demekî çawa dayî diyarkirin ku heya 2025 xelas bibe dibe ev peyman hemû bicêbe. Reformên dewletê tevlîbûna Qesedê bi dawî be. Li gorî me li gorî nerîna me ev peymana Mazlûm Ebdî ji a apo bi hezar qatî çêtir e eger yani çawa muqayeseya di navbera pîs û pîstir e. Ez jê nerazî me lê dema ku ez li tiştê apo û Mîtê dinerim ez dibêjim wala qehremanê me serleşkerê me generalê me Mazlûm Ebdî wala te tiştekî baş kir hema kêm zêde te ji apo çêtir kir. Yani ev tişt heyî û dema ku merû li vê mesela hanê binêre yani di demê pêş demê hîna bêtir berfireh li ser vê mesela hanê biaxivin û wê tiştên din jî eşkere bibin bixwest bi Kurdî û bi lezgînî ez van naveroka vê peymanê bi we re parve bikim ji we re eşkere bikim. Ev agahiyên ku gihaştine me ku ez ê niha bi we re parve bikim wekî ku gihaştine me ez ê
جواره بیجم از ند بیجم راستن از ند بیجم نراست در روژن پیش ده وی اف مسئله بیتر زلال بده در پروگرامین بریشی ده دماکو شانده یا دم پارتی چو هولیری و سروکی بریس کاک مسعود برزانی کاک نچیروان برزانی دیتن بری خودان سلیمانیه وی چاقی وگرم پروگرام مگوت اوانا ندچن بافل طالبانی ببینیم اوانا دچن جمیل وایگ ببینیم ده هفدیتنا کد نابرا دلگه یا شانده یا دو پارتی چاقلماس پارتی شانده یا میته و آپو هنک امر و تعلیمات آپو گیهاندن جمیل بایگ و خیاده که لگوری وان انفرماسیونی هاد جمیل بایگ لگوری وان امر و تعلیمات هان تفگریایی و هنه گوهرتن ده سرکرده یا تکیکی ده چیکریه لگوری کی لگوری آپو ایکو نامه آپو امر و تعلیمات آپو جه امرالیه امی بیجن امرالی آنی و دایی جمیل بایگ اوه سری سریه اندرو و پروینه ماشاءالله خدای محمد صلوات باوریا آپو بکسکینای باوریا میته بکسکینای جبلی بان هر دو کسیانه اف چه سره از نزانم پروینه و سروک فخریه پکیکی سری سریه اندر اف آگاهی چد بیجن دوباره از دکم از ندویم راستن از ندویم نراست فکیکی گرک به مسئله هانی بیجه یا نا اف آگاهی راستن یا نا و ادمد یا فکیکی ده زلال به یعنی هنک اشارت وی هبن قالوا اف تشت حياة چه درجه راسته یا نا گیهاشت نمه اف انفرماسیون مدید گرینگن پیویسته به زمان کردی به شیوه کی زلال به سر اکران خانی تیوی از وان آگاهی هان وره پارونک یک لگوری آگاهی دویجه گوهرتنین ده برپرسیارین لسر آستا سروکاتیا پارتیا کارکری کردستان چه بویه ده وان گوهرتنین هان ده کنگی یعنی کنگی اف چه بونه پشتی بانگا سروکی پککی و کو چک دینن و خو فسخ بکن و پشتی چونا شانده یا پشتی چونا شانده یا دم پارتی جبو کردستانی پشتر آپو افوانگاهانه کر چد بیجه اف انفرماسیون دبیجه کو سروکاتیا پککی هن جوینن هندرینی طنگ لدار خستنه و هن بریار استندنه وکی کنگره کی بچوکی پر آورته لسر آستا سرکردای پککی هن بریارین گرینگ لدار خستنه و اف بریاری هان یعنی آگاهی لسروی گیهاشت اوجلانجی جیهای داره نها پشتی کو آپو امر و تعلیمات دا به هنک کسا کشکار ورن دور خستن و تیکه بن ناوا لپرسینه اف گوهرتنین هانه وکی مشوارو گوتی وان امر و تعلیمات ان آپو وکی باکوریا گوتی وکی مدیا پککی بجی کت مرعیته و هاته پیک آنی نگوری وان گوهرتنین کد سرکرده یا پککی ده چه بویه هفسروکا کجکی بسی هزاد جکار خاتیه دور خستنو و کتیه لیپرسینه کتیه سورشترمه کی بسی هزاد چجید دبیجه هر وها مراد کرایلان جبر پرسیاری آخوا
هاتی دوورخستن ئەو ژی کەتیە لێپرسینێ بەرێ و سەرۆکێ نەپەگێ بوو ناوەندا پاراستنا گەل یعنی هێزên عەسکەری ên PKK, HPG و hemû tişt van hêzên han dibin fermandariya Murat Karaîlan bû niha Murat Karaîlan dûrxistine hatî dûrxistin û ketiye lêpirsînê jî dibin çavdêriyê de yî dibin kontrolê de yî û di rêpirsînê de ye çi jî heye dibêjin li gorî ev informasyon dibêje nêzî 30 kes ji berpirsên PKK ê payebilind ser asta eskerî ser asta siyasî hatine guhertin ji nav van kesên han Amed Malazgirt, Zozan Çewlêk, Leyla Gümgüm, Welat Serhed û hinek berpirsên din li şûna wan hatine wezîfedarkirin, erekdarkirin. Çi jî dibêje ev enformasyon li ser bextê van enformasyonê hanê ku ji hindirê serkirdeya PKK lîhaştin ez ji we re dibêjim. Hinek jî hinek berpirs û hinek kadro salahiyetê wan hatine dorpêçkirin yanî çikar nehatine guhertin nehatine rakirin lê erka wan salahiyetê wan deselatdariya wan pir kêm kirine û çi jî hatiye kesên ku nû hatine ser karê xwe kîne Cemîl Bayik bûye serokê KJK bê hevserok. Cemîl bû serok bê hevserok. Mala Xwedê ava Cemîl berê serok bû. Yani qaşo besêhozat çi tesîra besêhozat feqîra Xwedê porkurê yani rebena Xwedê çi tesîr û bandora wê li ser biryara PKK hebû. Besêhozat deynin besêhozat rakin. Cemîl Bayik bê hevserok yan bi hevserok li gel hevserok. Cemîl ew berpirsê PKK yekemîn e. Biryara Cemîl e. Ne biryara rebenê Karaîlan û ne biryara rebena besêhozat. Lê niha resmî PKK hevserokatî têdin ama eger sibe besêhozat li ser ekranê Stêrk TV yan jî medya haber derkeve biaxive were naskirin wekî hevseroka KJK demekî ev nûçe ne rast in û eger bi şêweyekî din hat naskirin demekî ev nûçe rast. Yan jî eger Cemîl Bayik wekî serokê KJK ne wekî hevserokê KJK hat binavkirin demekî ev mesele yani rast. Biborin her wiha Duran Kalkan bû berpirsê rewşenbîrî û ronakbîrî û ilmsazî û huner û çand û kultur. Ev berê kî cihê digirt rehmetiyê Elî Heyder Qeytan cih girt û Elî Heyder Qeytan di vî cêhanê de PKK yani yaş qunaxa ku hemû kes dizanin di nava PKK de elan nekirine vê mesela hanê nexweş ket dîn bû wî xistin şikeftekî da wî tasfiye kirin bi biryara Cemîl Bayik. Niha Abbas Duran Kalkan ketî cihê wî ama ji bo Xwedê dua bikin Abbas dîn nebe û şikeftê de wilo negirî û li xwe nexe û xebera ji apa û ji PKK re û ji Kurdan nede yani ew jî Cemîl Bayik wê îşî wî jî çareserî demokratîk çözmîşekî demokratîk ji wî re çözmîş bike ew ê bişîne cem Elî Heyder Qeytan. Hevalê wî delal yani
گمان و ترس او کو پشتی کو کیته وی برپرسیاری چاند و هنر و کلتور و ایدنلیک و فیلوزوفی و نظام چه تشتی کو دناوا پککی د مالا منی نا دوران کلکان کید گیج وی برپرسیاری هانی خاطره خو دین دبو و خاطره خوش جیان و پککی و تواید دگره جنها رول هاتی سر دوران کلکان نا دوران کلکان جه فؤاد گرتی جه علی حیدر قیطان گرتی هما نکوه روشاوی و يعني چارا نوساوی و گربوجی اما رحمه خودی الویجی بو افجی ابو افجی لگوری انفرماسیون يعني جو مرة بختي خو خرانه که چیجی هیه يعني گرک فکر که وان انفرماسیونی هانی هم بیش نا شکی بلوتن شر تایبت و جیتم و میت و لزانم چه و جوان درو مروی هانی تپال چوکا خوخ و لسری خوخ که انفرماسیون چوا درکتن برسوتی عاقل و باشولو بیشنا شکلوتنه یک دو سه چار و دیسا اف کسین کما گوتی يعني مراد کرا ایلان وکی سروکی نه پگه درکبه و بس حوزات وکی هف سروک و مسئله هانه يعني بوظیفه خوی بری ورن بناف کرن دیمه که اول انفرماسیون نراست صبری اوک لشکری بری ای عسکرا ای ارتشا ترک صبری دما کو ج زندان تی بردان 1050 بو دیرکت دچ عسکریه دبه لشکره کی ده ارتشا ترک ده عسکریا خوشید قدینه از لستانبول مپارزه کی آبودی از ناوی نابیجم اویج مر هنک انفرماسیون آجمر بحث کرد کو چاوا پگه که بدل عسکریه صبری اوک دایی ولی تفلی ولوجی عسکری صبری اوک عسکری اخوا قداندی حتی هنک آگاهی يعني جهاشتن وكو روشا صبري اوك دماكو عسكري دولتا تركبو روشا كيولو تايبت بو ذاتا صبري اوك دا حشته و پنجا دا دماته گرتن دست پیکی دا قاویشا اعتراف چیاده بو دناوا پیکی که دا صبري اوك وكي اعتراف چی بو پشت بو برپرسي یک جو برپرسي پیکی که ای زندانا محمد جان یوجا کنها الاوروپایی اوجیش پککی دور کتیه مظفر آیاتا کنها آغای لروجاوای کردستانی لسر حساب گلی کرد لروجاوای کردستانی دیجی مظفر آیاتا و اف صبری اوک هر سی کس کمیته یا گرتین پککی ورپرسین پککی ایت زندان ترکیه دا بود 1050 ده زندانی درتی پشت ردوش عسکری خود که و دما صبری اوک عسكر بود ارتشا ترك دبن سلاحي ارتشا ترك ده کنگره پککی لقندیل صبری اوک وکی اندامی کمیتان آوندی پککی هل بجان صبری اوک جه عسکری دقده به تکلیف پککی صبری اوک همو ریخستنین پککی اید هندره ترکیه ده دبه ببر پرسیار ددپه و بدپه و اوان حمود بن چر خصنا عسكري وسياسية PKK بهندري تركيا ده بن برپرسيارية اف صبري اوك ده پشتر ده پشتی اپراسيونا كجا که تی اوروپا ده مكيل اوروپا دمينه و جاده که به کنتاکت به دیالوگ و مذاکره یعنی اوسلوی ده برپرسياري خصنا PKK اوروپا و دیسا بميتير لأوسلوی ده که به کنتاکت و دانستندن نا صبرية من هو عسكري بري ارتشا ترك نهابية سروكي گشتي هيزن عسكري in PKK دناف ده لگوری وان انفرماسیونی هانه و پیده و یپگه و یپشه گرک انکار بکن لگوری اف انفرماسیون جو PKK مرهاتیه يعني جنابا ريخصنا PKK گهاشتیه من دبیجه پیده و یپگه و یپشه و قصده و افجی دناف ده
هەموو گرێدایên aliyên eskerî û ya aliyê hêzên PKK li Rojavayê Kurdistanê niha hemû grêdayê birrêz sebrî ok qebûl dikin ser çava qebûl nakin divê gerek bêjin em qebûl nakin. Çi jî heye li gorî informasyonê ku gihaştine me Bahoz Erdal jî ji kar hatiye dûrxistin wezîfeya wî hatî dixwîn. Ev informasyonên ku gihaştine me wilo dibêjin. Ana Bahoz rewşa wî çawa ye wê di demê pêş ji hinek agahî îja ji Rojavayê Kurdistanê wê ji mir were li ser rewşa Bahoz. Tiştê din ev informasyon bi dawî dibin ku bi emr û teklîfa APO Sirî Süreyya Önder bî berpirsê siyasî ê PKK û ew tenê dikare li ser navê APO daxuyaniya bide. Serokê berê APO gotiye Sirî Süreyya Önder serokê me yê fexrî ye. Niha Sirî Süreyya Önder dibe yanî APO serokê gelê Kurd e û Sirî Süreyya li gorî APO çiya û Sirî Süreyya Önder jî dibe cîgirî ne Cemîl Bayîk. Ne Cemîl Bayîk. Sirî Süreyya Önder ew ji heqî wî ye li gorî teklîf li gorî ev informasyonê hanê û PKK û Cemîl Bayîk jî dibe lê Sirî Süreyya Önder guhdar bikin. Yani ji ber çi ez wilo tê digihîjim ku her tim daxuyaniyên PKK ku eger em kongrê li darxin gerek APO hazir be. Gerek APO were tevlî be. Dibe kongra PKK li dar bikeve nûnerê APO ji bo ev problem ji dewleta Tirk re çênebe ji ber ku dewleta Tirk ji bo ku APO tevlî vê kongra hanê pêwîstî bi reformên qanûnî heye. APO fîzîkî nefîzîkî di rêya Zoom, Skype, di rêya StreamYard, di rêya WhatsAppê de tevlî kongra PKK bibe reformên qanûnî jê re lazim e. Lê dema nûnerê APO hebe berdevkê APO hebe ev problema hanê ev kêşeya hanê çözmî jî dibe Sirî Süreyya Önder dikare here kongreyê hazir bibe wekî ku APO di vê kongreya hanê de hazir bibe. Rewşekî wilo informasyonên wilo gihaştin me xwest ez bi were parve bikim ne dibêjim rastin ne dibêjim nerastin. Ê ku dibêjin nerast e gerek tekez bike û kesên peywendîdar kîne PKK'yê, PYD'yê, QSD'yê dikare bêjin ev informasyonê an heya çi derece rastin eleqeya wan pêvê heye rastin gerek ew bêjin rastin nerastin jî gerek ew bêjin nerast. Belê temaşevanê hêja ez li vir têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din hefteya bê ez we di nava xêr û xweşiyê de dihêlim ji niha de Newroza we pîroz dikim hêvî darim hêvî dikim ku hemû rojê we şad û bextewar bin hemû rojê we Newroz bin di nava Newroz û azadî û aşiyê de û xêr û xweşiyê de bimînin.